Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan mulia haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Timappa haparantungan dakula in mga bariman biakanin. Amuin yari kita niyo sin Allah tabaraka wa ta'ala piaabot hawulan mahamulya. Bulan sa mulya-mulya mahabarakat mulya sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sarta yari kita niyo haruman damikyan dum mahamulya malam Jumaat. Amuin sa halga-halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta yari kita niyo hatampat mulya halaumbay sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sarta yari kita niyo hawakto hakahalan sa halga-halga hapangatod sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amuin piagbahasa niya jambangan sin surga sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuna in pagyanon majlisul ilm. Paglingkod-lingkod, pag-inumpong, paliharan, humati, sin pag-arama, nauding hadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagbulan sa ngakato niyo katan. Sin kahalgaan, sin pagpunpun, biya sin pagpunpun na tuharuman ini. Amun lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah azza wa jal wa la yuriduna bidzalik illa wajhah illa nadahum munadim minas sama an qumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatikum hasanat o kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Magkulang maglabi in kamaksuran sin kabtangan mulya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun Nabi sin Allah tabaraka wa ta'ala la yantiku anil hawa. Di siya magkakabtang bangguwa dahil haakal pikilan niya sadya ing kabtangan niya. Di siya maghilalaungan mangguwa din hawa nafsu niya. Sa inkabtangan magguwa dahil harila niya laung sin Allah tabaraka wa ta'ala. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In kabtangan magwa ring harila niya inyan revelation wahi. Dahil ha Allah tabaraka wa ta'ala maun kaniya in sa kaula-ula katan sin kabtangan magwa ring harila. Sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyan dahil ha Allah tabaraka wa ta'ala. Dahil sabi ito yung mga bariman labi luma ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayron paghawal-hawal nila. Way pagduwarwa nila, way pagsyak-syak sin pangatayan nila, magmunakon mga hagari sin kabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inagi niya. Wayroon lang na rin ha mga kauman nagpunpun, biyasin pagpunpun na to haruman in. Nagpun sila karna manumtum patuhan nila Rabbul Alamin.
magsabot sin kabasaran sin Allah tabaraka wa ta'ala. La yuriduna dhalik illa wajha. Wayroon piyuhong miyaksud nila hapagpunpun nila. Malaingkan karna sin Allah tabaraka wa ta'ala. Muhong sin karidaan sin Tuhan nila Rabbul Alamin. Manjarilang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nadahum munadim minas sama. Malaingkan manawag-tawag kanila manawag-tawag rin hatasin langit. Urin aki, ankumu magfuran lakum. Tinug na kamu ring halilingkuran niyo yan. Halawm na kamu kaampunan sin Tuhan niyo Rabbul Alamin. Dahing ha mga pardosahan niyo. Qad buddilat sayiatikum hasanat. Kantulang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abayta sin mga sila manawag-tawag hatasin langit. Kamalaikatan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Giyantian na sin Allah ta'ala inhinang niyo kangian sin karayawan. Amuyadtu in jajak patan mulia. Sin kita niyo katang, yari na pun haruman ini. Abu pakain nakapaham na kita sin pangadjian, minsan wala. Tatkala limingkod kita hamadji sin ilm. Muhong sin karidaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Madawhatta indua rakula dirihilan sin Allah ta'ala. Kaampunan sin pardosahan. Sarta gantian sin Allah ta'ala ingkangi anta sin karayawan biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palanggungan mulia in karayawan kahalgaan sin pagpunpun karna sin Allah tabaraka wa ta'ala. Manjari mga palanggungan mulia, di na ako mag-touch sin topic mawdo paliharan kalabihan sin Ramadan, kalabihan sin ibadat habulan Ramadan, karena yari nakita niyo. Magpulang maglabi, hikahang putag tuyrom na, sin duman sin Ramadan, amoy in bahain mga sila lecturers na kauna rin kamo, na takel nila na dagayray nila na, in kalagbuan kalabihan sin ibadat habulan Ramadan. Manjari, dahil ha mga pangadjian bisaraw na to haruman ini mga tay mangudaara ma Islam. Siyabot sin mga ulama inari nila salasatu asya. Aun lam na tu parkala batyo matatu maluhay tumtumun atau katumtuman. Salasatu asya aun tu parkala lang sin mga ulama la tatrukha tiwala hayatik. Intu parkala ini lausin mga ulama imot ayaw niyo siya tinggali, ayaw niyo siya pasari, ayaw niyo sila bial-biala. Halga inyo ini, palihara niyo ini, sarta anggaw ta inyo intu parkala ini. Tiwala hayatik, katihagaan sing kabuhi niyo, lausin mga ulama intu parkala ini anu ayaw niyo tinggali. Paliharaan nyo into parkalain. Ika-isa lang sin mga ulama, awalan, la tatrukis sukra patuhramud ziyada. Ikarwa, la tatrukil istighfara patuhramu an-najah. Ikatu, la tatrukid du'aa patuhramul ijabah. Tu parkala lang sin mga ulama. Intu parkala ini bukun kagtan haja sin mga ulama sa aun dalil tinggilan hakallam sin Tuhan Rabbul Alamin sarta hasabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inagi nila panagnaan di papatinggalan kay muya ko bariman la tatrukis sukra. Ayaw niyo tinggali in pagsarang sukol patuhan niyo Rabbul Alamin. Ayaw niyo lupaha, ayaw niyo pasari, intungod pagpanukbali, sin pagsarang sukol, ha mga ni'mat sin Tuhan Rabbul Alamin, yanog hara niya mun kay mo. Karena bang niyo ini piasaran atau akan tinggalan, patuhramud ziyadah, malipas daing kay mo, malawa daing kay mo in pagyan at ziyadah. Uri pagtaon at ziyadah,
amuin pagganap sin Tuhan Rabbul Alamin habakas kiarihil niya kaim. In Allah tabaraka wa ta'ala piatarrang niya ha-Quran mahabul liya in agisin Tuhan Rabbul Alamin idh ta'addana rabbukum wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Langsin Allah tabaraka wa ta'ala tumtuma o Muhammad hawaktu siyabut yang mahalayak sin Tuhan mu Rabbul Alamin yang mahalayak sin Allah tabaraka wa ta'ala inkabtangannya bilang janjinya kanyo o kamu mga beriman. Inagisin Allah ta'ala la in syakartum tantu tuud bang kamu nag sarang sukul patuhan niyo Rabbul Alamin ha mga nikmat dihil niya kanyo laungsin Allah ta'ala janji niya la azidannakum tantu ganapan ku paduangan ku pa kanyo in kiarihil ku kanyo in yadtu parjanjian deng ha Allah tabaraka wa ta'ala sinbang in beriman magsarang sukul pa Allah ta'ala ha mga nikmat dihil niya laungsin Allah tantu ganapan ko pa duangan ko pa kanyo in nikmat yanog harak ko kanyo laungsin Allah ta'ala sumpat sin ayat wala in kafartum in inibiyat nagbos warning sin Allah ta'ala kato niyo kata bang kamu nagkufur ay bang kamu di maingat magsarang sukul pa Tuhan Rabbul Alamin ha mga nikmat dihil niya kanyo laungsin Allah ta'ala inna adhabi lasyadid na tagama kamu tantu in adhabku in parsiksaan ko laungsin Allah nakalandu maulul landu mabisa in adhab kiparatong ko ha mga manusia di maingat magsarang sukul ha nikmat yan ug harak kanya sin Allah tabaraka wa ta'ala diha ini mga tay manguda agama Islam siyabot sin mga ulama sin kita niyo. Bang biyadi inin hantang sin pagsarang sukul patuhan Rabbul Alamin. Karena bang di mo mapalihara into nasabot sin mga ulama. Arkanus syukur. Deng ha mga rukun sin pagsyukur pa Allah tabaraka wa ta'ala. Di mabunnal mamattan in pagsyukur mo patuhan mo Rabbul Alamin. In panganali mo nakatukbal ko sin pagsarang sukul pa Allah Ta'ala bang wala na jukup into ini wala dakaw nakapagsukul pa Tuhan mo Rabbul Alamin sabuton na to into rukun sin pagsarang sukul pa Tuhan Rabbul Alamin lang sin mga ulama in pagsarang sukul pa Allah Tabaraka wa Ta'ala mga palangungan ha agama Islam as-sukul kamil yatahaqqaqu biwujudi salasati arkan. In pagsyukur pa Allah Ta'ala sampurna, mabunnal siya, mamattan siya, apabila yaun kanya into perkala nasabot ini. Turukun ini. Tumtumun na tumatay mga agama Islam. Supaya kita makapagsarang syukur pa Allah Ta'ala, sin pagsarang syukur sampurna, kababayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Muna pagsarang syukur. Ikaisa lang na i'tiraful qalb bi ni'matillah wastis'aruhu anna kulla ni'matin fahiya min Allah jalla wa ala. Ikaisa i'tiraful qalb bi ni'matillah amuna inkilahun imang kanun nanamun sin pangatayan mo in ni'mat sin Allah tabaraka wa ta'ala anna kulla ni'matin fahiya min Allah jalla wa ala. In sa kaula-ula, in pangahagad sin pangatayan sin tiap-tiap beriman, kaya nugharaan ni'mat sin Allah tabaraka wa ta'ala, tiyanto niya ha pangatayan niya sin ingkatan ni'mat, yaundoon kanya, inyaun dirihilan kanya sin Allah tabaraka wa ta'ala. Bihayad to in panagnaan rukun sin pagsukur pa Allah ta'ala, bunakon mo sin pangatayan mo, halawang bigidyan mo kahagaron mo, sin inkatan nikmat aundoon kay mo iniyan na hasil mo karena dirihilan kay mo sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Dihayad to in panagnaan rukun sin pagsukur pa Allah tabaraka wa ta'ala. Ikaruwa mga patay mga agama Islam. Ikaruwa rukun sin pagsarang sukur ikrarul lisani bin ni'mah
wa sana'uhu 'ala Allah ta'ala bi ni'amihi kulliha. Ikarua lang sin mga ulama rukun sin pagsarang sukul pa Allah tabaraka wa ta'ala ilabtik sin dila in pagsarang sukul pa Tuhan Rabbul Alamin. Ilabtik mo sin dila mo wa sana'uhu samliton mo pudjihon mo in Tuhan Rabbul Alamin. Alhamdulillah magsarang sukul ka pa Tuhan mo Rabbul Alamin. At tiap-tiap rizki yanu barakay mo sin Allah tabaraka wa ta'ala suway mo yadto sangliton pudjihon in Tuhan mo Rabbul Alamin. Biasin panangliti sin Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ang mga nikmat bihil kana sin Allah tabaraka wa ta'ala in arini ya Rabbi awji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Pagsarang sukul sin Sulaiman alaihi salam haka nikmat-nikmatan yanug harak kanya sin Allah tabaraka wa ta'ala. Samliton mo in Tuhan mo Rabbul Alamin. Pudjihon min Allah tabaraka wa ta'ala. Bukun baran mo in samliton mo karena bukun ikaw. Bukun gaos mo yan. Gaos sin Allah mo tabaraka wa ta'ala. Tiap-tiap rizki sumud maun kay mo ingata imang ka na inyan. Dahil Tuhan Rabbul Alamin samlita pudjiha in Tuhan mo Rabbul Alamin karena siya in nag-anughara kay mo sin mga rizki yan doon kayo. Bihayan mga tayo manghuda agama Islam. Sangliton min Allah tabaraka wa ta'ala. Bukon in pudjihon mo sangliton mo. Long mo rin sa inikako. Hangkan ko na daw hat ininikatan kakayaan pagdunya inirikako patandem jukup-jukupan. In inikarna sin ingat ko mag-usaha. Karna sin panday-pandikal ko. Karena sin diskarte ko, sin abilidad ko, bukon yan to tayo manghuda agama Islam. Mataod maabilidad din kay mo sa, wala nagdayawaya kay mo. Indirihilan yan, din ha Allah tabaraka wa ta'ala. Sanglita in Tuhan mo Rabbul Alamin. Pudjiha in Allah tabaraka wa ta'ala. Ayaw ko mabiyakan karun alayhi la'na. Ikarun alayhi la'na, yanug haraan sin Allah tabaraka wa ta'ala sa taud-taud pangalta hamasan niya. Waktu ia subuh siya sin mga mahadjana tungod paalta doon kaniya inari niya qala innama utituhu ala ilmin indi hangkan kulon na nadawhat in mga inikataan hangkan tiarihil ka ko in mga inikataan karena sin pastud sin akal ko ingat ko mag-usaha ingat ko mga buyanan ingat ko maglawag sin rizki tay manghuda agama Islam bukom bihayad to in aqidah in i'tiqad pangahagad sin tiap-tiap bariman. Sa uno-uno na aun doon kay mo nikmat sin Allah Ta'ala, imang ka nakahagara. Inyan din Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sanglita in Tuhan mo Rabbul Alamin. Labay rin harilaan mo. Ayaw mo pagtakabburan hapag kayo manusia. Ayaw pagbansagan hapag kayo manusia. Karena siningat mo, bukod. Sanglita in Tuhan mo Rabbul Alamin. Hasupaya in masamnit sin tao, mangkagitan nikmat doon kay mo. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hangkan na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ng nikmat doon kay mo. Naman jari hipakita mo yan to. Mabayain Allah tabaraka wa ta'ala kita ni nikmat doon kay mo. Inna Allah yuhibbu an yara asara ni'amihi ala abdih. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tantin Allah tabaraka wa ta'ala masub siya kakitaan niya in bariwakkas sin nikmat dirihilan niya doon haipon niya. Ay mutapukan in nikmat sin Allah ta'ala. Pamahalayakan sa di hipagtakabur, di hipag-abbo hapag kahimu manusia. Hasupaya in masanglit sin tao, amun Tuhan tagdirihilan kay mo sin nikmat yan. Karena in nikmat doon kay mo, dirihilan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amuyad to mga tay manghuda agama Islam, in hikarwa daing ha mga rukun sin lawta pagsarang sukul patuhan na bulalamin din ha mga nikmat niya. Hikatu, isti'malun ni'mati fi ta'atillah. Hikatu, pagsarang sukul pa Allah Ta'ala ha mga ni'mat. Isti'malun ni'mah. Pakayon mo, usalon mo in ni'mat sin Allah ruon kay mo. Fi ta'atillah. Tungod pagtaat haraakan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. In ni'mat bihil kay mo sin Allah, pakayayan usala, paparkala karidaan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Pagjakat kau sin pangalta mo. Pag naik haji ka pa Baitullahil Haram. Pag sadak ka kau hapag kahimamano siya barhajat. Inyan pagsarang sukul pa Tuhan Rabbul Alamin. Karena piyakay mo iusan mo in ni'mat
bius kay mo sin Allah Ta'ala, paraan kabayaan niya, paraan pagtaat pa Tuhan Rabbul Alamin, ikadawhat mo sin karidaan kay mo sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Ayaw ko magmaikot hapag kahimo manusia, kay mang hudaa ka ma Islam, in tiap-tiap dirihilan mo yan, tiap-tiap siulakan ding ha mga dirihilan mo, hapag kahimo manusia, di aduhi kahilang sin alta mo, tumtuma imbita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nakajariin magmaikot kita, magpuripot kita. In dakhil, di kabayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imbayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan sang hamang atau maikot, in aginiya, ma nakasamalun min sadaqah. Di law nahikaragdag sin alta in pagsadaqah. Bayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahagara imbayta sin Nabi, karena Allah Ta'ala na mayta, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di siya magkabtang buat ng hakal pikilan niya sa ingkabtangan magbuat ng harila niya revelation wahi kanya sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. May ta ko mabuba, may ta ko mahanggaw malawa in rejikeron kayo sin Nabi nagbayta kayo tiap-tiap aon dirihilan mo sadak ka rin haalta mo inyan di hikahilang sin alta mo gaman law sin Nabi bal tajidhu gaman law sin Nabi hikarurang hikaganap sin rejike mo. Amo yad mga tayo manghuda akan na Islam. Pakayain alta mo haran karidaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Usalain pangalta mo. Tungod paraan kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hangkan na in Allah Tabaraka wa Ta'ala mga tayo manghuda akan na Islam. Biyaitaan niya kita niyo. Tungod pa ni'mat. Aun tu ni'mat siyabot sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sa halga-halga hanggaw tak baranta. Law sin Allah Tabaraka wa Ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dungdungan na to ingkal lang sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Magkulang naglawiin ma na singkabtangan sin ayat kallam sin Tuhan Rabbul Alamin. Inabi niya Allah Tabaraka wa Ta'ala in nagpagwa kaniuring hakatiyan-tiyanan hina niyo la ta'lamuna syai'a. Wayrun panghati niyo hang sulag uno-uno. Way panghati niyo tungod pag-agama, tungod pagdunya. Wayrun Allah Ta'ala in nagdihil kanyo paningat panghati sin pagkabuhianan, sin parkala, pagdunya, even sin pag-akhirat. Allah Ta'ala naghura kay mo sin ilmu yan. So lang sin Allah Ta'ala, wayrun bata piyag anak, pasikahan, bat asal alim siya, bat asal tagapanghati siya, wayrun. Sa inakaingat siya roon na hagwa karena dihilan siya sin Allah tarapang hati allamal insana ma lam ya'lam tantuhin doan sin Allah talang manusia sin parkala di niya kaingatan bang siya maglugto dumawhat sin ilmu sin Allah Tabaraka wa Ta'ala insubpat sin ayat lang sin Allah Ta'ala wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah sarta dihilan kamu sin Allah Ta'ala pangdungog, iban pangatod, sarta sin panganal pangatayan. Tuwin siya bot sin Allah Ta'ala. Dihilan ka mo sin Allah pangdungog, iban sin pangatod, iban sin panganal pangatayan. Dihil kay mo sin Tuhan mo Rabbul Alamin. In maksud lang sin Allah Ta'ala sin tu ni'mat ini, la'allakum tashkurun, hasupaya kamu makapagsukur pa Tuhan ni Rabbul Alamin. Hasupaya kamu makapagsukur pa Allah Ta'ala ha mga ni'mat dihil niya kay amuntu ni'mat ini pangdumog iban pangatod iban panganal pangatayan dirihilan sin Allah pakayayan tungod pakaridaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala yasin na hinang ato biyahaw na ini piyakay ta in pangatod ta umatod tungod pakasabunalat piyakay ta in pangdumog ta dumungog sin kallam sin Tuhan Rabbul Alamin sarta in panganal ta nanganal kita kabasaran sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kita humagir mari palong sin masjid ini, masjid sin ilm, bang wala ta pihadir in pangatayan ta pangdungog ta pangatud ta pakabasaran sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo ini pagsarang syukur pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena maksud sin Allah la'allakum tashkurun supaya madawhat niyo in pagsarang sukal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihayan mga tayo menghuda agama Islam. Manjari lang sin Allah Tabaraka wa Ta'ala bang intu ini intu nasabot ni'mat ini. Turay sabot sin Allah Ta'ala. Arapon ni'mat sin Allah Ta'ala di tamasay puwa. Mabanusin ka ni'matan ianug hara kay mo sin Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
bang niyo bistahun, kirahun, bilangun, itungon. In ni'mat sin Allah roon kanyo, la tuhsuha, tanturi niyo mabistah, di niyo maitong imbanos niya. Sa tura in siyabot sin Allah Ta'ala, bilang hasupaya dungdungan sin ikaw, yako palangguan haara Islam. Long sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, hakabian ang ayat, walakad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins, lahum qulubu la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adal, ulaika humul ghafilun. Parman sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waibihan banus daw sin Allah Tabaraka wa Ta'ala piyapan jarinamu. Dahil habang sa jin, iban bang sa manusia, itilakbo na mo pa-pinay ka jahannam. May ya Allah, lang sin Allah Ta'ala, karna lahum kulubun, la yafkahuna biha. Dihilan na mo sila panganal, pangatayan, sa di nila hipagpanganal, hakabasaran sin Tuhan na bulan. Walahum ayunun la yabsiruna biha. Aun pangatod, biutang na mo, dihil na mo kanila, di nila hipagpangatod pagkasabunalan, pakamatanan, sin kabasaran sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walahum adanun, aun pangdumog nila, aun mga tainga nila, salang sin Allah Ta'ala, la yasma'una biha, di nila hipagpangdungog, paparkala, karidaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Unang baita sin Tuhan Rabbul Alamin, ulaika kal an'am. In manusya bihayadto, amun wala piya kay into ni'mat ini, kabasaran sin Allah, karidaan sin Allah, law sin Allah Ta'ala, ulaika kal an'am. Sila na yadto in mga manusya, biya sila mga binatang. Yadan billah mga tayo muda akong maislam. In pagtawag sin Allah Ta'ala ha mga manusya, di mga nal kabasaran sin Allah, di magdubog sin kalam sin Allah, di umatod pagkasabunalan, hakikat ng Allah Tabaraka wa Ta'ala, ulaika kal an'am, diya sila mga binatang, hiningod sin Allah pa binatang. Balhum adal, gaman lang sin Allah, labi pa sila, in kalaungan nila rin habinatang. Ulaika humul ghafilun, karena sila na mga mamusa naligat, dahil hapagtumtum patuhan Rabbul Alamin. Amo yan mga palangon haara ma-Islam, in makabuga, jubatu hamanu siya, bangdi siya maingat magsarang sukol patuhan Rabbul Alamin, in pangatod kanya sin Tuhan Rabbul Alamin, biya siya binatang, wayhalga niya pahadarat sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Bihayan in kabayaan sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala kato niyo, in suway kita niyo magsarang sukol pa Allahu Tabaraka wa Ta'ala, balikan ko in pagsarang sukol hatu parkala, hika isa, labay ring harila, magsukur kaw, hakabtangan mo patuhan mo Rabbul Alamin, ha mga nikmat dihil kay mo, ikarwa. Imang kanun sin pangatayan mo, dawot pangahagad halam sin bigi jantung mo, sin ingkatan nikmat doon kay mo yan, inyan dirihilan kay mo sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Hikatu, in pakayon mo in nikmat sin Allah Ta'ala ron kay mo, paparkala karidaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, in pangatud mo, in pangdungog mo, in pangannal mo, in pangatayan mo, in sasakatan mo, in katan sin rijikiroon kay mo, pakaya usala, paparkala, ikasong sin karayan mo, ding ha Allah Tabaraka wa Ta'ala, bang bihayad to, in kaari mo magsukot pa Allah Ta'ala, na dawhat mo, in pagsarang sukol matan karidaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikarwa mga tayo, manghuda agama Islam, di kura pahaba untod, karna biya nagbusapi, kiniwakto sin kita niyo, sa buton ko hadya hikarawa hikaturing ha mga di ipalupakato sin mga ulama. Hikarawa lang sin mga ulama, la tatrukil istighfara patuhramun najah. Ayaw niyo tuod kalupahi in pag-istighfar, in pangayo kaampunan patuhan niyo Rabbul Alamin. Karna bang niyo liupa in pangayo kaampunan pa Allah, patuhramun najah, tanto manipas din kay mo in kalappasan din haadab sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena biyayta sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, hawaktu in mga sila kuffar, hamasa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo in diaak sila sin Allah Ta'ala, piya pasampayan ha Nabi sallallahu alaihi wasallam sin kalam sin Tuhan Rabbul Alamin. Himuting nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sila magkahagad ha Quran mahamulya, kalam sin Tuhan Rabbul Alamin. In ari nila idqalu, in ari sin mga kuffar Quraish, hamasasin Nabi,
id qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. In ari si mga kuffar panglari-lari, panggura-gura, pangudyo-ngudyo hakallam sin Tuhan Rabbul Alamin. In ari nila, o Tuhan na mu'long na. Bangbun nato din kaaunan sin inyan. Bat inyan din kayo, in amun ayat yaon biasa hi Muhammad. Bat inyaon bunnal matan din kayo. Law si mga kuffar, faamtir alayna hijaratan minas sama. Paulali na kami batu ring hatasin langit. Paululi na kami batu ring hatasin langit. Awi tinabi adabin alim atau kandihin na kami siksa maul-ul. Amuyatin tiya ngayok nila, biyak pangdusta nila. Pa Allah tabaraka wa ta'ala. Pangdusta nila ha Nabi Muhammad SAW. Magtuy-tuy di matong in jajawaban sin Allah tabaraka wa ta'ala in agisin Allah ta'ala ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Long sin Allah ta'ala o Muhammad di in Allah ta'ala dimihil kasiksaan kanila sa lugay in ikaw yan paruun halawman nila. Sa lugay yan pakaurun halawman nila diin Allah Ta'ala dimihil parsiksaan kanila. Maka na Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Damikyan. Diin Allah Ta'ala simiksa kanila, hahalin sila na ngayon kaampunan patuhan nila Rabbul Alamin. Hahalin sila nag-istighfar daran pa Allah, minsan nakahinang pardosahan, bangsa nag-istighfar, di sila adabon sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. So long sin mga ulama, habay tahib Ibn Abbas radhiyallahu anhuma in aginiya. Amanan, dua long nakasalamatan. Dua kasajahitraan, dua amanan, dua kalakpasan, dua kasalamatan dahil haadab sin Allah Ta'ala. Ja'alahum Allahu linnas, piyapan jarihinang sin Allah Ta'ala in dua ini kalakpasan ha manusia. Al-awwal, itpanagnaan An-Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bang in Nabi sallallahu alaihi wasallam yan doon kay mo masih halawman niyo, di kamu siksaon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ikarolam sin Nabi Athani, al-istighfar. Ahal in kamu na ngayo kaampunan pa Allah ta'ala, di kamu siksaon sin Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi hayaon, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam way narikato, amok na kumanin nakapin, amunin pag-istighfar pa Allah tabaraka wa ta'ala. Sa lugay kita niyo na ngayon kaampunan pa Allah Ta'ala, di kita nurihilan parsik sa ansin Tuhan Rabbul Alamin. Wallahi al-adim. Bang in manusia, di na siya mangayo kaampunan pa Allah Ta'ala. Sarum sa adlaw, bukon na law tabiak mga mahunit pa Allah Ta'ala, in paratungan sila parsik sa nga Tuhan Rabbul Alamin. Tungtuman yung matay mo na agama Islam, Allah Ta'ala inna mayta, amu in Tuhan Rabbul Alamin, sabatan matan kabtangan aburin kabtangan sin Allah tabaraka wa taala in sarayaw-rayaw himumangan hilalaungan kallam sin Tuhan Rabbul Alamin. Wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa wa yurna rumayaw kabtangan aburin kallam sin Tuhan Rabbul Alamin. In aginiya sa lugay mo na ngayon kampunan pa Allah Ta'ala, di kau siksaon sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Naman jari hinangon sa mga bariman, suway danundaran na ngayon kaampunan pa Allah Tabaraka wa Ta'ala, la tatrukil istighfar, patuhramun naja, ayaw kalupahi in pag-istighfar, karna malipas kay mo in kalapasan ding haadab sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikatu mga palangwan mulya haagama sin Allah Ta'ala, ikatu law sin mga ulama, la tatrukid du'a, patuhramul ijabah, ayaw niyo kalupahi intungod mangin du'a patuhan Rabbul Alamin. Pangayo kamudaran patuhan niyo Rabbul Alamin, tunggal Allah Ta'ala pangayuan niyo, karena bang kamuri mangin du'a pa Allah Tabaraka wa Ta'ala, patuhramul ijabah, maharam kaniyo, malipas ting kaniyo in panaymai sin pangin du'a patuhan Rabbul Alamin. Di niyo madawhat in ijabah, pang mustajabi sin Allah Ta'ala, bang di niyo tunggalungin Allah Tabaraka wa Ta'ala pangin du'ahan. Long sin Tuhan Rabbul Alamin, ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Long sin Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, in arisin Tuhan niyo pangayo kamukako astajib lakum, taymaun ko kanyo in pangayo niyo.
janji sin Allahu tabaraka wa ta'ala ha mga bariman, bang tunayon mo in pangindo at tartanto hakatunggal sin Allah, way pangayuan mo malingkan Allahu tabaraka wa ta'ala, sin parkala way makagaos dimihil kay mo tunggal siyara, long sin Allahu ta'ala astajib lakum, taymaun ko kanyo, mustajabun ko kanyo panginduaan niyo, ang pasya nag-warning, illal ladina yastakbiruna an ibadati. In mga sila nagtakabbur, di mabaya, mga yukato lang sin Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin, sung namu da sila pasurun, paapinar ka jahannam, halawm kahinaan, hinaon sila sin Allahu tabaraka wa ta'ala, karna wala nila tiyunggal in Allahu tabaraka wa ta'ala, panginduahan, murah-murahan mga palawan agama Islam, natungay ko in hak, sin maudu, sin ako hakaniukataan haruman ini, sabuton ko dyan magbalik into parkala, bat maluhay katumtuman, ika-isa, ayaw niyo kalupahi in pagsupor pa Allahu ta'ala, bat malipas kay mo in pangganapisin Tuhan Rabbul-Alamin. Hikarwa, ayaw niyo kalupahi in mangayo kaampunandaran, magistigpar pa Allahu ta'ala, karna malipas kay mo in kalapasan ng haadab sin Allah. Ikatu, ayaw niyo kalupahi in mangindua adaran, patuhan niyo Rabbul-Alamin, karna malipas kay mo in pagmustajab sin Allahu tabaraka wa ta'ala, mula-murahan, yag barakat sin Allahu ta'ala waktu sin kita niyo, nadawhat na to in ulong ibang rida sin Allahu tabaraka wa ta'ala, sarta tungbasan kita niyo sin Allahu ta'ala, ha mga ibadat na hinang sin kita niyo, manahot maasdag di habulan Ramadan, haruman niya ibang adlawan niya, ayaw kita niyo long tabya mga magliso-liso, so ay na to tilusahan, in waktu sing kita niyo, in pangumuran na to di habulan Ramadan, pakayon na to, mong paparkala ibadat pa Allahu tabaraka wa ta'ala, karna mga tayo muda agama Islam, bukun katan manusya, karihilan sin Allahu ta'ala, biya kanyo, nakaabot habulan Ramadan, Ramadan 2025. Mataod nakaabot Ramadan 2024, sa bukun sila katan, si Mampay pa Ramadan bihaon ini. Mataod din kanila, nagpatud na, miuklas na, din ha banwadon niya. In kita niyo, dihilan pa sin Allahu tabaraka wa ta'ala, ini dihilan dakula, ni'mat dakula, paksa dakula din ha Allahu tabaraka wa ta'ala, in biyusan ko pangumulan sin Allahu ta'ala, napakay mo pa na, usal mo in kabuhi mo, tungod pagtaat pa Allahu ta'ala, umanib sindiangan sin Allahu ta'ala, karna amuren kamaksuran sin kabuhi tarihadun niya, wama indiakan sin Allahu ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wala ko piyapan jari in bangsa jin, ibang bangsa manusia, uno bang uno, maksud malaingkan in maksud tunggal magtag-ipon hakatunggal sin Allahu tabaraka wa ta'ala, in kabuhi na to, tumtumun na to, pag-ibadat, pangagad sindaakan, lumayo sindiangan sin Allahu tabaraka wa ta'ala, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.